sesike sathi ukubheka nje nawe kosanda kusijoyina yazi ukuthi hayi le nqola iyahamba ngempela hayi indaba yokudlala. Mhlambe ke singafisa la ukubuza ukuthi ke uma ke lezi iphiwo zikhona ebandleni likaNkulunkulu zenza buphi umsebenzi lisizakala kuphi ibandla ikuphi la ibandla likaNkulunkulu elilekelela khona elibenefita khona ngokuthi kube khona abazalwane abanikwe iziphiwo zokuprofeta baphinde futhi bakhulume ngelimi ezintsha. Okwenzakalayo akuqala njengoba sikhuluma lesihlukanisile sathi ukukhuluma ngelimi uzakha yena. Yes. Ngithemba sikhuluma lapha ethi iBhayibheli lami ngesikhathi behlangana ndawonye kwehla umoya ingcwele noma kwehla ilimi kungathi ezomlilo. Uma ekhuluma uJohane uthi ozemva kwami unamandla kunami. Uthi yena unibhabhadisa ngomoya ingcwele nangomlilo. Yes. Kusho ukuthi ngesikhathi ngibhabhadiswa ngomoya ingcwele ngamukela also ini umlilo. Umzalwane okhuleka ngezilimi ngamagama umzalwane obhabhadisiwe ngamandla kamoya ingcwele nangomlilo. Yes. Ulisizaphi ibandla kune instruction eyishiwe uNkulunkulu wathi uNkulunkulu lapha ealtari mahlale kuvutha, of which naze sikhonza uma mina ngibhabhadisiwe ngamandla kamoya ingcwele naloya kusuke kuhlangene umlilo ngamagama ngesikhathi sizohlangana futhi kuhlanganiswe izinkuni kuzovutha umlilo. Yeah. Umlilo yokheleka nobe kade ezizwe ukuthi uweak but uma ifika kuleyo atmosphere whereby abantu baNkulunkulu bekhuluma ngezilimi ezi-original kufuneka icacisa le emakhaya ezi-original abazithole kumoya ingcwele lezo noma ngaba u20 endlini but noma ngakhuluma ngazo nonke azenzi imehluko nasemadimonini ningakhonza nje nama-devil worshippers kungenzeki lutho but uma kuma abantu kudumisa abantu ababhadiswa ngomoya ingcwele bathola lento yasezulwini. Ngisho i-devil worshipper liyakhala, i-devil worshipper lishayeka phansi ngoba lento ngesikhathi yehla ngiyayazi mina ngikhuluma ngento engiyifunde eBhayibhelini. Lento ngiyayazi ngesikhathi yehla bese yakwembatha kube ngathi kuba isambatho sakho. Kube ingubo yamandla uma ngasho njalo. Uyayembatha lento njalo umoya okhonza uma kudunyiswa uma ngabe kuyadunyiswa noma kuyathandaza ivele iqubuke lento. Ngakho iBhayibheli lami uPetro wagcwaliswa ngomoya ingcwele hayi ukuthi wabhabhatizwa but wagcwaliswa ngomoya ingcwele ngoba ngamagama the more worshipper ngiba filled ngiba refit ngiyagcwaliseka. So ngesikhathi ngidumisa ngithandaza ngiyagcwaliseka ngoba ngayithola lento eqaleni. Iba inkinga lento uma ungayitholanga eqaleni. Manje uma wayithola eqaleni njoba ngiwufakazi ngiyayazi ngayithola eqaleni noma ngabe senkonzweni uma ngabe uzomaphambili uthandaze noma uthandaza ngezilimi noma ushumela ngezilimi wenzani uma ngabe kungesizo ezikamoya ziyezwakala zizwakala kanjani uma ngabe uElizabeth ehlangana noMaria kuthiwa ingane yakhike esiswini saElizabeth kwasho ukuthi kuhlangana umoya owodwa kuhlangana abantu abashara same spirit yayingeke ikhike kube kwakuhlangana umuntu ofekayo nomuntu original but kwabiza ukuthi ingane ikhahlele ngoba nayo kuthiwa uJohane wabhabhatiswa ngomoya ingcwele sesiswini. So amagama ngesikhathi bangana noMary uJesu ukuMary uJohane uElizabeth ngesikhathi behlangana yakhathlela ingane esiswini kwathi into eyodwa nalakithi bazalwane uma ngabe umunye odumisayo eyamukele lento ngempela nami ngilapha phansi ngidumisa kanye naye lethi vele ikhahlele kuzwathi umoya wodwa lo omunye esathi senziwa lento vele ikhafuka ngoba umlilo lento ivele izwakala vele ngikhuluma kube sengathi siyatshelana kanti we sharing the same spirit sikumoya sonke but uma ngabe ngikhuluma ngisenyameni akasizakala omunye umuntu bazalwane kwanami uqobe ngikhuluma ngisizakala kunalokho ngiyalimala ngoba ngilimaza mina kusho amagama ngiphethe into engasiye yami ngiphethe into engangisizi kwana ngoba kuthiwa zakha mina. So mina ngiyasizakala uma ngabe kuyilezi engayithola kumoya ingcwele ngiyasizakala and akusizakali mina kuphela kusizakala ngisho nebandla ngoba mangabe sikhonza abazalwane abantu omunye umuntu ufika enkonzweni edown but uma ngabe kuleyo atmosphere avela connect aziswe naye thola amandla.
and kwesibili ke kula kwiprofesi kusizakala ibandla ke makuprofetho Yeah. ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukusisola Yes. uyakwazi ukusikhuza Yes. uyakwazi ukusikhuthaza Yes. uyakwazi ukusiqinisa ukusiduduza Yes. uNkulunkulu ngesiprofetho Yes. uma ngabe kuprofeta ileyo nto efuna kuyibamba uyakwazi ukusiqinisa uNkulunkulu uyakwazi ukusiduduza uNkulunkulu Yebo. uma ngabe kuprofeta Yes. but uma ngabe bazalwane singaprofeta ingekho lenkonzo noma lesipho sokuprofeta ebandleni ibandla alikhuli ibandla alindawo ibandla ngoba ingathi likhonza ngani alikhonzi ngomoya lona ngoba number 1 ebalekile uma sihlangana ebandleni bazalwane sizokuzwa asizangizokuzwa indoda ikhuluma but sizokuzwa uNkulunkulu ekhuluma nathi Yebo. so uma ngabe ke sizwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli uma ikhuluma uthi uNkulunkulu ebiza uMoses ukuthi akayiGibhithe uthi uMoses angikwazi mina ukukhuluma nginamalimi uthi uNkulunkulu hamba mina ngizokhuluma ngizoba umlomo wakho ngamagama uthini uNkulunkulu uthi eMoses phela noma ngabe wena uzibona unamalimi but akuzi ukukhuluma wena lapha khuluma uNkulunkulu so ngamanye amagama uma ngiprofeta kusuke ngakhulumi mina kusuke khuluma uNkulunkulu ekhuluma ebandleni ingozi ke bazane kuleli office leli ingozi ukuthi abanye abasebenzisi noma abasebenzi ngalomoya ongcwele but basebenza ngeminye imimoya bayintroducer phakathi endlini kaNkulunkulu kuze kube sengathi into ephilayo and bazalwane nikhumbule ukuthi uSathane uyasazi so amagama angathi umuntu mayekutshela ukuthi yazweni uvuke ekseni wadla ukuthi bese uyajabula ucathi usebanga prophet ngiyakho iBhayibheli lithi kube kufanele bekhona abahlolayo uyihlole into ukuthi ngabe isuka kumoya noma isuka emadimonini isuka kuSathane qo ngoba nababhuli bebivele bekhona nakudala ingakho iBhayibheli omunye uhlangano noPetro kuthiwa uSimeyoni uma ehlangana noPetro kuthiwa wayekade ebhula enza yonke into yokubhula but wafika lo wa rebuke lo moya before that yena uqala kanjani uqala ubona uPetro babeka abantu izandla mabe bathi izandla boPetro babona abantu bamkelisa umoya ngcwele wathi nami ngiyayifuna lento nginayo imali nginikeni lento ngiyithenga ngoba lento yokuthenga amandla yayivela ikhona eBhayibhelini akhipha imali umuntu awuthenga amandla kamoya ngcwele of which is impossible naye uthi ke nansi imali ayisho kuPetro ngoba ubona uPetro beka umuntu izandla wasekhuluma ngayilimi lo muntu usethi ke nayo imali nami ngicela ngiphendle abandla ukuze nami mangisebenza babe namandla uthi uPetro hamba yophupha negolide lakho uthi wena usenyongweni ebabayo hamba yophupha negolide uthi phenduka kulobo bubo benzayo ngamagama ngizosho kulabo bantu azi kahle ukuthi noma ngabe uyaprofeta kodwa akawulanda ayisiyo sipho samoya ingcwele leso akayithanga uNkulunkulu leyo ayikho akusiyo original leyo ngizothi kuye namhlanje akaphenduke lo muntu phenduka kuleyo nto oyenzayo ngoba isipho sikaNkulunkulu asithengwa ngemali kodwa sithola mahala uzathi namukele mahala namukele ngesihle iphani futhi ngesihle haleluya so ngizoveza lento ukuthi akukho la kumele ngiye khona noma uye khona ukuze uyolanda amandla awukho la kumele uye khona ukuze ubuye sewuprofeta but lento etholakala kuNkulunkulu isipho sikamoya oyingcwele lento etholakala kuNkulunkulu njoba ngikhuluma ngezilimi ngamukela nami I remember that year ngamukela nami ngathi ngidumisa nje kwavele kwehla into engayazi yafika yangichoka ngezwe ngathi ngibanjwa ngenye into engazi nami ngithi ngiyakhuluma sengikhuluma into engayizwa and I remember that day ukuthi ngangidumisa but ngeso nami kungathi ngizwe indumiso yami ngathi angisayikhulumi ngendlela kumele ngabe ikhuluma ngayo so ngamagama iyezwakala lento mntaka baba uma ifika kuwe bayizwakala mayifika kuwe umuntu odumisayo ngifuna uqinisa kubadumisi umudumisa make sure ukuthi amandla kamoya ingcwele afikile kuwe amandla kaNkulunkulu afikile kuwe ngoba uzokwazi ukunderstanda into ekhulu uzokwazi ukunderstanda izinto zikamoya uma ngabe ungayitholanga lento awukwazi ukubamba into yakamoya awukwazi ukukhuluma into kamoya ngoba awukho vele enyameni akubalekile ukuthi ukhulume ngazo ube wazi ukuthi awukaze uyithole lento uNkulunkulu kuyezwakala inamandla ngendlela eyisimangaliso mhlambe ke yini elindelekile kumzalwane onikwe lesi siphiwo noma ke kumzalwane ogcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele noma ke oprofetayo yini indlela alindelekile ukuthi aphile ngayo fanele aphile kanjani
masibuka ke izithelo zakhe fanele abe umuntu okanjani ukugcina phela umoya ongcwele ukhona phakathi kwakhe eqhubeke elisiza ibandla ngalesi siphiwo uNkulunkulu asilethile kuyena. Oqala kubalekile akagcini noma akaspend isikhathi noNkulunkulu yena yedwa lo omphile lesi siphi noma ake ngikhulume specific bobo wabili abantu oprofeta nokhuluma ngelimi abayigcine bekuNkulunkulu ngeke ngithi bayigcine bengcwele angithi nje bayigcine beNkulunkulu ngoba umuntu uma uNkulunkulu usuka engcwele akwenzeki angeke ngikhulume ngobungcwele but makayigcine nje esebukhoneni bukaNkulunkulu. One ugcina kanjani ukukhuluma kaNkulunkulu? Number one, ugcina ukuthi you spend time ngezwi ufunda izwi uzindla ngalo. Ugcina futhi ugcina kanjani khona ugcina ukuthi uyayihlambulula, ugcina kanjani khona ufunda izwi uyathandaza. So you want to maintain lento uNkulunkulu akunika yona ngoba it is useless bazwana ukwamukela into isipho sikaNkulunkulu bese uyiphatha noma kanjani. Hawu madoda, ngithanda into kaJoseph. uJoseph uma ngabe ebanjwa umkaPotifa efuntalele naye uJoseph wathi mangabe samncenga uJoseph ngeke ngone angikwazi ukona kuNkulunkulu. Ngamagama walwela ukuthi amana akhumula ibhantshi lakhe noma kuthiwa umkaPotifa une evidence ukuthi lo muntu wenza u1 2 3 but uJoseph noNkulunkulu bayazi ukuthi akwenzakalanga lutho. So ngamagama ubalekela Joseph ngibaleka nento kaNkulunkulu angifuni ngoba uJoseph uthi ungathi uthi angifuni ukuthi ngizolala la bese yahamba into kaNkulunkulu. Yes, ngizo enjoy but ngo enjoy isikhashana. So into ebalekile ukuthi ayiphathe ngobungcwele ayigcine sebukhoneni bukabani bukaNkulunkulu lo mzalwane. Okwesibili kumele kwenzeke ngithi akaspend isikhathi emthandazweni. uElijah eqeda ukuprofetha eprofeta kaHabi uthi ngizwa imvula enkulu. Akavelanga wathi ngizwa imvula enkulu wasiyoyilelela Elijah but uthe mayiqeda ukuthi prophet wasinyukela entabeni iKhameli. Wafika entabeni iKhameli wafika waguqa wathandaza ngoba isiprofeto kuze senzeke bazalwane. Sithe uthi sewuprofethile bese uyathandaza uthi uNkulunkulu yenza izwi lakho. Ngamagama uthembe seprofethile wasinyukela entabeni iKhameli wafika wathandaza khona. Uma ethandaza ngoba sewushilo wathi khona imvula enkulu okhuluma nje alikho ifu but uthi ngizwa imvula enamandla ngoba into umprofeti akaboni ngamehlo enyama abona ngamehlo kamoya. Uthi Elijah ngiyayizwa lemvula ngathi yangisinda ngizwa lemvula enamandla. Usho akongishe lodwa if but uthi ngizwa imvula enamandla. Izulu kade lagcina ukuna for 3 years and 3 months lingani noma 3 years and 6 months lingani but uthi yena ngizwa imvula enkulu. Ngathi uzothi hey wena uthathaphi lento no ngiyizwa ngoba I'm the prophet of God. Ngizwa imvula enkulu. Ngamagama uma simile si prophet in the church of God you must connect to the prophet of God ngoba usuke ngakhulumi intando yakhe but ukhuluma lento ayizwa ayitshelwayo ayitshele kwesisikhathi engikutshela isikhathi ngiyangihamba ngiyoshumayela ngingenayo imessage. Ngilifundile iBhayibheli ngathandaza but imessage ingekho. But ngithi sengimile epulpit ngithi mhlawumbe ngiyathandaza noma ngiyadumisa ivele kuthiwa nayi ivele yehle same time ngiyikhuluma ngoba angiplaneli lento but isuka kumoya. Azathi uJesu ngelanga athi ningakhathazeki ukuthi nizothini kodwa nothi nisamile niniko leso sikhathi enizokusho. So uElijah mangabe lapha entabeni wayethandaza ukuthi kungenzeka amadimoni ayideleyise lento. Iprofetiwe yona but ngadile bangaka abantu abaprofetiwe ukuthi wenzoshada but isiprofeto zabo azikafezeki namanje. Uthi wenzoba nemoto uzoba nani but akenzekile sizathu lo prophetile nafuka sonke izandla wayilalela nalo profetiwe naye wafika sonke izandla kanti uthe Jehova malenzeke izwi lakho. Yes, ngithanda abazali ngithanda ukusho ukuthi sesuprofethile emprofeti but hamba kuye uNkulunkulu okungiyena uthi Jehova mangabe lento ingenzeki abantu ngebabuke wena babuka mina ukuthi ngumqambi manga. Jehova ke mela izwi lakho ngoba mina ngithunywe nguwe. Abantu kuze balikholwe izwi lakho funeka bakholwe wena bakholwe na into engisho mina. So kuze bakholwe mina makwenzeke eNkulunkulu ngoba the more uprofeta kufezeka the more abantu bekholwa nguwe.
That is why now approach bamanga basidla kanjalo bafi bakhulume lento esiyaziyo bakhulume lento ezokwenzeka sizathu thina abazona sigami kuyiposition so ngizothi ko prophetayo o propheta emele uNkulunkulu so uprophethile nyukele entabeni ufike uyothandaza kuJehova Sebaot okunguye lobekele indaba Jehova sekikhulumile indaba ayenzeke indaba uthe mayithandaza sewutshela lenceku yakho ake uhlola izwe ukuthi kunjani inceku ngoba ayisi umprofeti inceku ithunyiwe ithi no angiboni lutho ngoba inamehlo nje just enyama angiboni lutho uthi phindela kasikhombisa ithe mayibuye kwesikhombisa yathi ngibona ifu ngibona if kodwa lefuna ingangesandla somuntu liqubuka kuphi olwandle ngoba umthandazo wakho uzoqubula izinto bazalwane ekade singekho there was no cloud on the sky that the sky was clear but kwakhuluma umprofeti kaNkulunkulu wathi ngizwe imvula enamandla lemvula enamandla isuka kuNkulunkulu wasezulwini uJehova Sebaot wathi ngizwe imvula enamandla uthi mangabe sesho uthi ngibona ngesikhathi elapha ethandazo Elijah ngoba uma ikhuluma uJakobe uthi njengo Elijah wayengumuntu njengathi kodwa wathandaza ukuba izulu lini lingana waphinde wathandaza ukuba izulu lini ngifuna ukuthini why Jacob eyisho lento thina sithatha sengathi nje kwavele kwaprofetwa wasumuntu uyayilalela uthi uJacob uyiqaqisa kahle uthi Elijah wayengumuntu njengathi kodwa wathandaza yethi wayeprofeta wagcina ngokuprofeta wasiyothandaza utema ithandaza kwaqubuka ifu elingangesandla somuntu lisuko olwandle kunezinto zethu kungathi ngithi kunolwandle nezinto zakho bayidinga ukuthi esethandazile ukuthi prophet but nawe thandaza ngoba isiprofeto sipushwa umthandazo sipushwa amandla omthandazo baningi baprofetiwe but akekho thandazayo so amagama akube there must be somebody ngale kwesiprophet akube khona umthandazo ozokwenza lesi prophet singabhajwa ngamademoni singabanjwa ngamademoni noma amademoni ngabakhona but kube khona umuntu othi God has spoken. Amafuni incwadi kaAmose I think chapter 4 verse 7 uthi uNkulunkulu ukhulumile kubane ukuprofeta ukuprofeta sisuke sikhuluma lethe ekhulunyiwe uNkulunkulu usho njalo uProphet Amos uthi uNkulunkulu ukhulumile ubane ukuprofeta ithini isho ukuthi ngamagama when siprofeta sikhuluma lento ekhulunywa uNkulunkulu ezulwini uma ngiprofeta ngikhuluma lento ekhulunywa uNkulunkulu ezulwini God has spoken. Ukukhulumile ngibane ukuprofeta ngikhuluma lento ekhulunywa uNkulunkulu ezulwini angikhulumi ingqondo yami but I'm speaking what God has spoken ngidlulisa what God has spoken to people to the church of God ingakathi Amos ke uNkulunkulu ukhulumile ngibane ukuprofeta ngesikhathi ke sethandaza uthi ke ngibona ifu liyaqubuka olwandle lingangesandla somuntu uthi Elijah gijima utshela uAhabi abophele inkabi abaleke funa avinjwe imvula Elijah amehlo enceku abona ifu lefuna ingangesandla somuntu but Elijah sewuzwa imakapho sa uzwa imvula enamandla uthi no ngizwa kuqubuka imvula and imvula enamandla uthi ke gijima ngoba izokuvimba kube wayisengqondweni zakhe lo nceku yothi hayibo iblemvula ekhulunywa ngama mina ngikubona ifu but uthi gijima ngoba ngifuna ikuvimba lemvula ngesikhathi esonjalo kuthiwa wahamba wagibela inqola wagijima ngenqola uma singasho manje kathi wathatha imoto wagijima ngawahabi uma egijima kuthiwa uthi iBhayibheli lami isandla sikaJehova saba phezu kwaEliya and Eliya lithi iBhayibheli lami wabopha wathatha ingubo yakhe wabopha ukhala lwakhe wasuyagijima kuthiwa wagijima ngeenyawo wadlula umuntu ogijima ngenqola ngoba uma ngabe bazalwane uma ngabe umuntu omthandazo and seprofetiwe wasikathandazo into yakhe yagijima isiprofeto sakho noma izwe likhulunywe kuwe ngesiprofeto bazali lizosheshiseka uma ngabe isiprofeto sakho sipushwa umthandazo iyokwenzeka lento ekhulunywe uNkulunkulu but akube khona umthandazo ngaphezulu kwako konke kuthandaza ngoba amademoni angayibloka lento sekukhulunywe but kudelay kodwa mangabe khona umthandazo
kuzokwenzeka. Kuzokwenzeka mangabe kukhona umthandazo. Ibuyela back emthandazweni. Mlaleli lapha ekhaya ukuthi hayi asingasuki ekuthandazeni. Kunezinto ezinye ezimayo ngenxa yokuxega emadolweni Yes, okuthandaza. yebo msakazo wami kunento evuka iBhayibheli lami uNkulunkulu uyakhuluma lapha kuSara uthi uSara uthi ngonyaka ozayo lesikhathi wena Sara uzokhuleka. That was prophecy. Wise prophet leso. Ngonyaka ozayo lesikhathi uSara umkakho uSara uzokhulela. uSara kuthiwa wayese ugogo lesikhathi. Kuthiwa nesibelethwa sakhe sayisigugile. Wayeyekho indlela ukuthi angakhulelwa. Kodwa uthi uNkulunkulu ngalesikhathi ngonyaka ozayo umkakho uzoyaspecify uNkulunkulu umkakho uSara the old woman Sarah lo gogo uSarah uzokhulelwa. iBhayibheli lami uSarah wahleka. Ezwa lokho wayehleka uhleka ukuthi sengimdala kangaka sengwenzeka yini ukuthiwa uhlekani umkakho uSarah kukhona nekohlula uNkulunkulu ngamagama isiprofeto bazalwane uNkulunkulu mayekhuluma ngesiprofeto wena kwakho ukuthi ukholwe izwi. Kholwa izwi lomprofeti wakho uma sekhuluma ngesiprofeto kholwa izwi ungamelani naso. uSarah wahleka wayehleka uSarah uhleka ukuthi sengimdala ngamagama uma ngabe ingqondo yakhe ingaguqulwa uzomelana nento eshiwo uNkulunkulu kuwe. Kezwakala inamandla ngendlela ecacile njengamanje ke sonje hulukuqu engomeni bese siyabuya sizathi imqhafazo yabalaleli nawo lo mbuzo malana nesihloko esinaso qhubeka usibuze loyo mbuzo. Ngiyazi ke isikhathi sethu sesihambile ngendlela eyisimanga kodwa ke solivula leli thuba lwemibuzo ukuthi ke ukwazi ukuthi ke ubuze umbuzo ofisa ukuthi ke usibuze wona uzoshala lapha ku 068 555 1747. Mangabe ufuna ukusithinta ucingweni uzoshaya ku 0343141033. Kumnandi ke sisekhona kusigayigayi namandla somsakazi isikhathi sethu sikhomba khona imzuzu eyishumi kanye ke nesithupha ngaphambi ukuthi ke kubumbane ihora lesithathu. Kumnandi abusekho.